वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैजान अली है। तुम पे यूट्यूब चैनल अली द स्टार किंग जिन्हें तो सब्सक्राइब नहीं मारा मारा सब्सक्राइब व शुरू करना जी मजेदार वीडियो। पिछले व्लॉग की मैं साथ दसया समझ वजो की करना सा पिछला व्लॉग में अपलोड जरा किया उसी मैं क्यों ना सा पता क्यों ना पिछले व्लॉग की वजह पिछले 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 असा नहीं किया वो प्रैंक पिछले व्लॉग से क्यों नहीं किया दे नहीं आया व्लॉग उसी सा पता ऐसा तो वो क्या ना उस जल्दी है जी मारी वो सारी डिलीट कर छोड़ियाँ वीडियो जैसा बनाई है वो सारे जितने शॉट है वो सारे डिलीट कर छोड़े हुण बात असी नवे शॉट क्यों ना नवा आज प्रैंक करन लगे हाँ कोई पता कौन नहीं कहना प्रैंक थी सी कोई पता कौन नहीं कहना प्रैंक थी आज ना सा पता ना सा पता कोई को नहीं पता हुण पता लग वैसी आपे इस नाल ने सब्सक्राइब ना मारा सब्सक्राइब ते मैं परेड़ा वांग सामने गल भी दसे ना तुसी खलो इत्थे जग में तू ते खलो तू खलो तू खलो मैं तू खलो ना मैं पहले बहना बात ठीक तू ऐसा ना पड़ा ठीक है हाँ सा मैं दसे ना गल की वे तो मैं उच्चे उच्चे उबड़ना इना सुनी वैसी ना तो प्रैंक तेरा प्रैंक वार वैसी ना प्रैंक ना तेरा प्रोग्राम वार वैसी इस वास्ते मैं समझा कोई और गेर लगे वना तो फायदा कौन अगर कोई सुन के दा ना फायदा कौन उका प्रैंक खराब थी वैसी हूँ मैं अखला पिछा जूम करवान पिछा खलो पिछा आमदा यार खलो पिछा खलो हूँ मैं सोच ना गल की गल ये कि तेरा वे मैं क्यों ना मैं सा पिछली व्लॉग दसिया आई करना सके ना प्रैंक प्रैंक तेरा करना उस असा मैं सा आई मेरा सा पता मेरा तेरा वे ना दिमाग वो शैतानी दिमाग है शैतानी आइडियाज़ इसी आने रहने हैं आने रहने ठीक है उस में दसे ना की व्लॉग आई ने प्रैंक की करना पहले ना पड़ा वजन दो वंजा यार पर मैं सो ना पर वंजे बात तुसी यार आने हो हैं अल्लाह तुसी वंजे मैं थी बैक की गल से तुसी वंजे वंजे शब वंजो एक ते जब एक ते धूप ज़्यादा उसने वजह से सारा काला कल नजर आना हूँ तो सामने से ना गल की गल ये कि मैं सा करना आज प्रैंक शैतानी आइडिया सा मैं पहले दस रहा मैं शैतानी आइडिया शैतानी दिमाग आइडिया पर मैं ना तक सकना तो क्या अरे मेरा कैमरा आई तो कहना कमली बला आज ऐसा तल्ला सीधा कैमरा मैन है जैसा कैमरा मैन ऐसा बढ़ाया उसने आज ऐसा करना प्रैंक 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 करना मैं सिगरेट क्यों ना है घिन गिदा इसने मैं वैसा क्यों ना चोले चोले मैस नहीं क्यों ना दे होनी क्यों ना कमीज़ कमीज़ ने दे होनी जेब इसने क्यों ना मैं पैसा सिगरेट मैं से खेसा चेक कर मैं चेक करा भाई तू पता लगा तू सिगरेट पीना इसने मैं चेक करें कहना अपने हथ ने बेचे पैसा ये तुसी आप तुसी तग ने तुस मेरे क्यों ना हथ ते होर करूँ भी सज्जे हथ तो मैं सज्जा हथ ना मैं क्यों ना चैनल ज़्यादा मेरा सज्जा क्यों नहीं सज्जे हथ ना मैं ज़्यादा कम करना इस वास्ते तुसी तक हूँ मैं सो दसना कौन नहीं हूँ आपे ख्याल रखे तो मैं शैतानी आइडिया ने शायद शैतानी बंदा मैं आवे ते ओए मैं तो गल दसनी आई मैं तो आख्या ना भाई व्लॉग स्टार्ट करके शुरू करके मैं तो गल दसनी तो मैं गल दसनी गल ये कि मैं पता लगा तू सिगरेट पीना जी जी बिल्कुल मैं तो पीना हम भी ना इधर आ तो नहीं मैं दसा भाई सिगरेट पीना तो दी मैं दसा ना सिगरेट पीना तो दसा ना ओदा पचाल नहीं पीना फिर हां दस मुंह तो कहना पीना सही करना तो किदे आने पर कहना काला काला मुंह रख दे पर नाल ये नाल करो और तू मैं दस मैं कौन पीना सच सच दस मैं कौन पीना ना पीना कौन पीना सब मैं एक वाइब क्यों सीधी सीधी गल दस कौन पीना मैं चेक करके मैं तेरे कपड़े पक्की गल अगर निकल आया मैं छोड़ना कौन है मैंने आपके लम्हा पाना मैं तो व्लॉग बनाना मैं व्लॉगर बंदा व्लॉग मैं क्रिएटर हाँ मैं ना प्याने
یہ پہ کہنا سیدھا کھلو میں اس کو چیک کرنا یہ سگریٹ پینا میں پتہ لگا تو آپ ہی دسے ماں واہ کو میں چیک کرے تھا تلاشی گیسا میں واہ یہ چنگی گل ہے چاہ کے بات دے چھاواں تے آج گرمی بھی زیادہ ہوا بھی ہے سونی ہائے ہائے ہوا سونی کنوس دینا چلاشی پکی گل ہے نکل آیا تے وقت نکل آیا تے وقت پینا سارا پتہ لگ رہا ہے پکی گل ہے یہ ویڈیو تے ابے میں کھا دے سوں دی شارٹ میں کلپ گئی سوں وچوں یہ میں کاٹ کے تے ابے بھی کھا سمجھ سے نہ پہلے پکی گل ہے ہیں ہاں اس کو میں گینا تلاشی اگر نکل آیا پہلے سے نا میں نک کے کٹ رہا ایتھے میں سے نہ پکی گل ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آؤ کیسا پر منہ کا تلاشی گنا کتنی ہس ہاں تو تم منہ ہوگا کیسی منہ پیچھے تکڑا نہیں سے میں ویڈیو بناونی ہونی رک اگو تک تو نہیں میں آپ گرنی تو گینا پا تلاشی اسنی اگو تک ایسا نا یہ کی وے یہ کی وے یہ کی وے یہ کی میں پوچھنا پہ یہ کی وے ہے شیش کونی چات تھلو تو دیا ہیلو تو دیا اس پری کی گئی تو دیا سچی دس پینا اور نکل آیا نا میں تو پہلے کی آخیا نکل آیا تو بات ہم نے سر جانا میں تو پہلے آخیا نکل آیا تو بات بڑا ہویا اج پی میں کتنے اور لگا پوری ڈبی اوپر پیٹی سے تھڑی کار ایک کرانا ایک کر آ گیا صبح کدھر نے گدی ہوئے ابے کرائی انگریزی میڈی کمزور تو آپ پارا ہے اس دی نہیں سو اس لکھا چیک کرائے میں تو نہیں میڈ ویوز پرسن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا روکا یار فوکس کی تو گھن گدا چلو خیر بلانا پہ کو تو جے پاوچ پائے ہویا جے بج کون نہیں سویرے نہ پایا واس مروڑ چھوڑا س اسا گھر اور دیونا کوئی کڈو سوئی اصل کی ہوئے نہیں تو اور نکلی ہونے نا یہ تیری بھرا وا پی نہیں ہوئی تے ہٹاوے نا یہ کی دیا بنے سے بنے سے یہ بے لگا کے یہ تو کی بڑاوا ادیا میں اچھا نہ گندی بوا لگ پئی ادیا میں نہ کتے پدیا ادیا یہ تو کی بڑایا میں تک پہلے تو آکھیا میں تلاشی گیسا اگر نکل آیا تے وات میں تو آکھیا میں لما پسوں میں تو آکھیا کون آکھیا میں آکھیا نہیں آکھیا آکھیا بالکل آکھیا ہوں تو کی گل ہے کیا تو دیکھو نا بھائی اس میں جو اس کو اے کونی اس کے تو گدا میں یار سو کے بڑی کار نہیں لگایا او دا نام تو دیکھے میں کیا بھائی سگریٹ ہے تا گل پتہ لگی پریشان ہو گیا ہاں تائیں میں کہتا ہے تانا گل کرا لگ پے ٹھیک دی جانا پہ نا ادا پہلا میں تب ساتھ پہلے آکھیا اگر تانا نکل آیا تا کو سگریٹ میں تا لما پیسہ آکھیا نہیں آکھیا تانا بے میں کلپ تے کیسے تے نکلا میں دسیا نہ پیا ہوں پیسہ کیا نہ پینا اور بھی سنگیا نہیں دس کاسما ہو رہی تھی اور کون نہیں شباد ہو رہی کون نہیں اور کو شباد بھی نہ لی نہیں کاسما سبحانہ مولی چڑیل ادھر مولی وہ چٹی چڑیل دری وہ بھی نال ہونی تھی کیوں نہیں بھی او دی چٹی چڑیل او تے نال دے ترا سبحانہ سنگی بھی میں اس نے میں شامی گل کہتا تا نہ پہلے مون کیسا تا تو میری ٹیم اچھی ٹھیک ہے نا تو میری ٹیم تے میں کون نہ کلم پیسے انہوں نے تو نہ خیر ہے
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਤ ਤੂੰ پہلے دیا ہاں یہ مذاق تو نہیں نا چبل انسان یہ چنگی تو بڑا دیا میں نا میں کوئی ہلایا پی کے نہیں کیا سن سگریٹ پی کو بدماشی کرنا ایسا لمحہ پا ایسا لمحہ پاؤ پاؤ دیا اوئے میں پہلے آخری بات دسنا پاؤں دس دے میں دسنا پاؤں دس دے کیا پایا تو آپ پینے تے جب کیا پاؤنے آ کیا نہیں پایا تو آپ پایا یہ میں تاک گیر میں ناک پایا میں رکھ وسوں سر تے ٹور اٹھ سچی مچی مر والله دي سچی مچی رو سچی مچی اللہ دی سچی مچی رونا اللہ دی قسم پرینک کرنے پہ پرینک آکا نہیں ہے کہیں نہ دس مدی تھی آؤٹ بو اکیا تک آج بھی اوئے اوئے اکیا تک آ تو سر تے پھٹ یا سچی مچی یہ دیکھ ابھی آج پرینک گال پہ گیا آج اٹھ پو اللہ دی قسم پرینک کیتا ہی میں اللہ دی قسم پرینک کیتا ہی اٹھا ایسا من ایسا استاد جی ببلا نہ کھو میں کہ مناؤ سا کدی جا تک سر پانا نہیں اوئے اٹھو اوئے بس کیمرہ بند سب پہلے منا گنا بات تو سنا ملنے A few moments later. چھوڑا منائی کھلیا من اللہ دی قسم وہ تک ہاں دساں چ کی کیتا دسو دس موس دس دینا ہن دس دینا خیر کیرے ویل نہ شو دسا ٹوچر پہ کرے نا ہن دس دینا ادیا میں دسے نا ادے گرمی آو یو اتے یار ٹھیک نہ نا نا ہاں سامنے سیدھی سیدھی گل دسے نا تھی کی تھی ہے کیوں نہ ادیا تا میں دسے نا کی تھیا اسا کھا بھائی کیوں نہ کرنے پرینک کیا تلے نا اسی گہنا ہے جی سرگٹ گہنا ہے تا پتہ واتا نا کیڑا پرینک تھیا آپ پتہ ہی نا ہاں تے واتے نا تو ایسے دو رو لگ جائی گال نہیں دکان تے باہر گئے نا دکان کے باہر دکان تے گئے آ تو باہر نہیں اندر کی یہ میں پہلے گھر سدانے شو دے آپ یا انہاں بھی دے آج وانگے بنانے کیوں نہ والا ولاگ میں صحیح کو نہیں پتہ ہے میں اپنے نال چیمنا پرینک یہ شو دائے میرے گھر منا کیوں نہ گھرنے واسطے بھی آ ونیا ولاگ بناون میں کہ رات میرا تو پتہ میرا وے شیطانی کیا دماغ تے میں آئیڈیا آنے رانے شیطانی میں سا راتی میں سوچ کے ستا اس نہ کرساں پرینک ای ماں جی آئے کیوں نہ گھرنے واسطے اتھو جی میں لگ گیا نال کیا حمزہ کھا حمزے کیا کھیا یہ کدے وینا کہہ رہے دل میں گھر آیا ماں گھرنے واسطے کدے گئے ہیں پہلے دکان تے سگریٹ گدائی باہر بیٹھے ہوئے اے شو دا باہر کھلیا اتھو ایسا سگریٹ گدا اس کون تک اسی چپا میں جب چپایا آپ ہی جب پایا تے اساں اسا وقت کیوں نہ آیا اساں کو نہیں پتہ یا اچھا آگے اساں یہ سا پرینک کیتا والو سرا والو ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے اس نے چکر مارا تو نہ گندی بو آنی پئی سارا تماکو دی پتہ نہیں آیا کیڑی کمپنی اسی بھی چاہ آیا اس کو لو ایسے نہ آئے نا ولاگ کرنا اینڈ اگلے ولاگ ہے بات ملساں تب تک کے لیے اللہ حافظ.